Kıstalar durmuş şeyin kaldı. Allah. Tuğanlar, Demir ekenin üyünden çıkarışqa otağız. Bir öte жақсы atı var ele. 1.300.000'ge ketdi ele. O atası. He, atası. Baktoru. Baktoru деген at. Özgön Marat palvonga ketken ha? O Marat palvon. Oşonun balası. Onun birinci balları da o. Аны bıştısında koygam dediniz ha? Bıştısını aygırga koyup жаңасıyında daha bir yıl koyulup kaldı, aygırdan gelip satılganda. Al baktoru özü kандай urukka barat? Al baktorunu özü bir çaldan alganda. Onun uruğun bilmemiş. Bilbeyiz. Bağ otkan onu. Çaldan ükəm alıp gelgen onu. Javağısında alıp gelgen. 1,5 yaşında. Oşon boyunca kança yaşında satıldı? 5 yaşında. 5 yaş. İK'sıyla satılıptır da? Yok, жаңасы olganda 5 yaş falan 4 yaş. 4 yaş. 4 yaşında. Жаңасıyında? Жаңасıyında. Bıştısında aygırda жүрді da. Aygırdan gelip banan ketken dediniz he? 1.300.000'ge. Bunun atasındaki videoların koşup ketemiz. Baktoru. Bul jerde baktoru ölece barıp baktoru bolgan bu? Bir yerde dağı kam çağıldı da bir yerde. Atlı öte güzür atılı. Anı bir yerde ança mınçala çaptı ki Marat palvan apart çaptı da. Oşol jakta Жылдызы Жанданан. Mana. Бирок силер 1.300.000'ge satkансыңар. 300'ge Marat alıp ketти. Ошол аттын баласы. Bunun jaşı kançada hazır? 3'tü. 3 yaş. 3 yaş. Boyu kança çıgat? Boyu 1.54, 1.55. Den soluğu, butuğolu. Soluğu butuğu жақсы. Mini özü öte joş karaganda. Jeybi içişi kanday? Jeybi içişi жақсы. Ne salsan jeybi? Vardır edi. Жақсы. İçişi жақсы. Mana. Den soluğu жақсы. Bul minilip, üretilip at bolup kalgan. At. Adresi attı. Ulak görgön mü? Ulaqdı şərpənədə 1-2 saldım da bu kunanında. Bu yıl olsun ulaqa çıqılıq. Çıqılıq. Anda minip, narı veri bastırıp bana malumatты ulay vereyli anda ki minin atqa. Den soluğu taza deyit tuğanдар. Boyu 1.54, 1.55 eken. Şol baktorunun balası. Al baktorunun iyilikleri öte köp bolgan. Koşup ötöbüz. Bарын emес әлбетте мындай. 1-2 videosun koşup ötöbüz. Бул жакка чыгайлы. Поля. Тегиде бастыра. Bastır. Basın kança koyuyordu. Men kapı. Kursta meslim hazır. Sizin çoğu bileyim. Aga siz bu jaka bastırışınız gerek ekan da bu jaka. Bol katı minilgen okşaydı ha? Ateli olup kalktı. Tarbiyası zor da. Tarbiyası öte zor. Narveri jılolatıp dağı görsetseniz болады. Enerjisi güçlü ekan, tez ekan.
жаш азыр. Ышты. Аябай корсактуу экен. Эми үйүргө койло элек болсо керек азыр. Атасы ушул кезинде эле үйүргө коюлган экен. Ушул кезинде коюлуп 3 жашында. Анан ушулар түшүп калган экен. Бут оолун көрүп атасыңар, бир жеринде ак сап жанагындай байкалган жок. Baası kaçağa koyuladı? Baası yani bizimki sular suyu için 400 bin de öyle koydu. Yani kilet bosa gelişemiz de. Emi aka 400 ming dagı jön akça emas 3 yaşka. Emi bilgen, düşüngön alat eken da bul baytorunu görüp baytoruga orugan baktoru. Ошол адамдар кызыгат бул нерсеге. Мына эми жанагы аттын зардасы пул, аттын жүрөгү пул. Ошол нерсе болсо атта бою көп деле чечпей калды азыр. Негизи эле boy 1.60 taza kırgız жылкын болса ар кандай жеңге жарабады. Bunun atasının boyu kança çıktı эле? 1.62 1.63 эле. Çoğun eкен. Жакшы. Telefon номерди өзек айтып өтөсүзбү? 221 менен. 96 00 81. WhatsApp номер да. Şunu жазып koyup ötөm. Kuday buyursa men жеткирип көргөзүп бердим. Kimге кызык болсо чалсаңар дагы ар кандай сурооңорго Kuday buyursa адреси жооп берет. Мейли берип кой берсеңиз, бир кой берип коерум. Ат кыйналбаса албетте. Bir жағынан санчолорго да кыйын окшошуп кетет экен. Туугандар, биз сиздер менен коштошобуз. Каналыбызга жазылып, лайктан басып, жакшы сөздөрдөн жазып, ушул дыйган инсандарды поддержка кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.